Ćao drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu od dvodnešното video, odlučim da testiram hrana za bebinja. Verovali ili ne, jaz nikogač v životot nemam probano bebeška hrana, osim koga sam bil bebe. Vo neka poširoka familija iskreno ni nemame nešto mnogo bebinja, taka što ni ne sam imal prilika da probam. Zato dojdov na jedna ovakve ideje i odlučim da trknem do jedan market i da iznakupujem čudni nekoj proizvodi, kašički, duri i voda. Postoji voda za bebinja, verovali ili ne, ja ovdje ki gi naredam za polesno da možem da gi zjemam grdni pari dadov za sito ovije stvari, ni ne znajo da toliko se skupi ovije kašički za bebinja. Ova je, a jedno po jedno ki gi probavam pa ki vi kažu vam koje što, sad da ne vas zamaram i u najavata i u tekot na videoto, postojat nekoliko rabota, ja ki počnem od spored mene ne ubavite kako mi izgleda. S ogled na to da sam žeden, prvo ki počnem sa sok. Ova je, pretpostavljam, čekajte samo da vidim, organski džus od jabolko i morko. Ova bi trebalo da bude vkusna, sad ja kako istresam malku. Obožavam. Mirisa preintenzivno za moj vkus. Ja se plašam malko od testiranja na hrana, zato što mnogo sam specifičan koja je hrana u prašanje i pokraj to što sakam hranata da je ekstremno vkusna, sakam i ubavo da izgleda, ubavo da mirisa, tako što ubi bože su. Generalno svi to ovije stvari se zdravi zato što se nameniti za bebinja. Znači ako ne se vkusni, Bog neka mi je na pomoć. Ovo mislim da kak je mnogo povkusno ako mu stavim led, odnosno ako je ladno. Ali ne je loš, ajde ki gi ocenuvam od 1 do 10. Ova je od 1 do 10 7, na primjer. Duri može bi i 6. Sledno deka bide ova mi izgleda vkusno, stanova zbor za mleko s negulki od proso i kakao. Ova ga obožavam kak je. Lele, ova mnogo dobro mirisa. Da, ovo je to. Ovo ja bi go jadal za doručak. Ne bi dal 10 od 10 zato što može bi nešto povkusno, iako čisto se somnem. Ajde si dalam 10 od 10. Ova mislim da je i najdobra ta namirnica od site koji deneska gi ima. Slednata neka bide isto tak kašička od jabolko, kruša, banana i žito. Dobro. Ova ne mirisa baš taka prijatno. Ok, ova je malko potečno. Leki se ubijam, mora da vi ja pokažem. Ok, bi možel da go izjedam dokoliko moram. 8 od 10. Odime na slednoto, zašto ne je potrebna lažička. Ova je nešto ovakvo, za bebinja, valjda nekakva čokolada. Nebitno, pretpostavljam neka je nekakva čokoladka za bebinja, ajde da vidime. Mirisa ko hrana za kućenja, žimi, a tako izgleda, boga mi. Formata, odnosno teksturata je kao list hartija, čoveč. Ova vnatra je kao posočna, ova nadvor. Ja ne znam uopšte da li se jada, da ne treba se odlepi. Ljudi, ova je hartija. Imam čustvo da ga jadam hartija. Lele, neko što ima bebinja, odnosno bebe, dete, nebitno, neka mi kaže što jadam. Valjda nema crknom. Ajde, prijatno. Tri od 10. Sledno mislim da kak je bide highlight u ova video. Stanova zbor za nekakva bebeška kaša od špageti su zelenčuk i miksirano... Ne miksirano, misirkino meso. Ne mi je dobro. Ja bih ubedan da je ovo je pileško meso. Misirkino. Ova već je... Lele, ova već stvarno ne mirisa, dobro. Ova ne je okej. Ne znam kako da bi go... Ki mi isteče, ima i nekakva... Nešto tečno ima matre. Ja se plašam da go probam ova iskreno. Ova je... Ne znam kako da bi objasnim. Ne je dobro ova. Au čoveče. Wish me luck. Ne je dobro ova. Bez mnogo da čekam, ki ja probam odmah i vodata za bebinja. 0 od 10.
Зашто им го давате ова на бебињава? Водава е 10 од 10, еве. Искрено малку сум загрижен во однос на тоа што им се дава на бебињата да јадат. Тоа е што е. Јас искрено се надам дека ви се допадна ова видео. Доколку сакате уште вакви видеа во кои што тестирам нешто, слободно коментирајте ми долу, предложувајте ми идеи, јас ќе ги земам најинтересните предвид и ќе пробам да ги реализирам во најскоро можно време. Сега е вистинско време да се одјавам. Ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кој да го гледате видеото. А ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!